Mzee Mudhara Aurelio Murangini na kurumba rwangiro karia kaunti ya Meru batongeretwe ni county commissioner kulikithia watho wa kurigiria rithi kumome ya Meru gutonya ndedi ya chio county ya Meru. MCO ariuga bunge nthirune ndi bethirite bakera county buno bokurukia watho bokurigiria nyumo gutonya Meru ntubura ugite ni bukureta kinya wagaingia mukiri mitheka andetwe. Tulisema number 1, barabara ya kutoka Isiolo kwenda Modogash ndio iwe mara ya mwisho ngamia kuonekana. Ngamia zisifuke barabara hiyo pande hii. Imearia Commissioner County Meru Fred Ndunga iraithirite akirita kaita kwa kaita mitamanione ya ukaria na karibando andatietiania kurieria ndethia tia county motori kwithukira miunda ya karibatiania indu kuringana na kariba Rwanda rwa Muthara nkamera itiambiriritie unkuma miundene yao Kenya orinka iwati na kurierwa kambene boritie kandebene bare trenkamera bachoka barura kinya minda yetu naratwiriete barura kwa funjo na baukumakwo na baomba hukumia kamera na baambia kushambulia na bundoki akaribane ndei barombete anene baukaria county ya Meru batongeretwe Commissioner Ndunga otiera muriewe ne koyorwa mikakatira yekirwe orokere ke taarifa otero mandu kamera ategwetwa orokere otero ategwetwa wendire muromba neromba na viatele omabo ona tokuona omabo ongwa county commissioner bothi pate baugere wa Isiolo na Meru araua kamera kachiete lower part na nya lower part yo part emwe ya Tigania East kach baete no to abauria bato tore security ekwana ena mavivio te sauti ne tukwana ntakwana kwekenge ke batari ko tukwana ne anto bano nto kya county commissioner ikarekerie mwankera isheria etimishwe bato tutumba kuria tukiro ya thina mara injou tuma njou ne twenkamirene ikithira ringi ikiangazi ne turi twambiriria ringi kwa ura ringi njou chia kuma unkamira chia katwa tura nyinge kwebwo tukoro ibwetherie twe atwa tura ku thachi onthe no thina tukurwachio so iromba yakwa na rira ndi nario ni thai nkamera ira itiere ira ikwirwo inyini witia itochikelie pio mwanka chiete itie barabara yu kuringana na MCO Muthara Aurelio Murangiri twariria gym na barabara onthe bakuzijwa na mantu ankamera MCA bangi toikia mswada yo kuwa nyumo ira itiumete ndene Meru ndethia irwethere nkamera irwethere ng'ombe irwethere imbori ikiakwe ya kwetu etiambete okilukira ki obichie director wa livestock no ntukwena nyamirimo ira ya ila kwegethera ng'ombe chienio na mantu yangi so utebwe ng'ombe chia tukweya kana kamera chia na itena kibali Murangiri nkurukina rombete miunda ego ntukwethimo na yewe taitukenda kurieria mathina yaya kamera yontu ichi awatiro kandebene oro bari wabo batathamire mini nkwe kamera chiatirwe na butibwo twetikaniritie na wabathikira no ntu tukwaria abo na beya bariwa batwe taitu kanambua maratasi ara tunenkeria miunda na namba ira imebukone twetwire lakini ikithaka kete muntu so kithaka ikio kinyo bichie lands ira ire ya muriri katwara kishe process kunenkera antu bataitu no ntu ni onke ka antu inyae kuya kurima kwetu na buran kuromba no ntu bira bya rwamirinya process cia miunda ira nyingi ni mamba yara ya rekoti oke kwethera kwe baba na mamba bau batiwa bakiamba mamba barabate na mamba bawe taito chiambi bau bange bathiria mamba isasawa na baba kathia atira process taito na baba one taito chiao nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika.